Kai kebanjaya ke Al-Nassr hakamid juga kat arterik padakan mata ke Jing Sharem hakmat ke Al-Hilal haka Jinglikai haka Saudi Pro League. Ti tungnya pej hangne ladak Al-Nassr ke mata ke Jing Sharem hakmat ke Al-Hilal kadang don Jing Kermen em ban kur trofi mentak ke Yom haka Saudi Pro League. Haka bak Al-Nassr mentak ladep penilikai live arsin kata kemut kadang sa astang arsin. Kadba ke Al-Hilal kepala depelekai live wisin kepadang sa laisin yelekai. Ke Al-Nassr mentaklah don prapo arpon kadba ke Al-Hilal nyupon. Hakaba ke Al-Nassr mentah katam tang sanpon ya ke Al-Hilal kepadang depelekai tang live wisin. Te kumta haba ke Al-Nassr kadang sa setang arsin yelekai kata persyae ke Al-Hilal bat persyae ke Damak. Ladakan remno hakmat ke Al-Hilal kami juga kat arterik bat wat ladakan job ya ke Damak kata kemut kadang yokur tang prapusan pun kadba ke Al-Hilal kepadang sa laisin yelekai ladakan job baru laisin yelekai kata persya ya ke Al-Nassr persya ya ke Niyom Esi bat persya ya ke Al-Fayha kumta ladakan job baru ikinigi laisin yelekai kepadang sa ke Al-Hilal nakah nyupon lada plus sakendai pon kan poi seka prapo nrupon kadba lada ke Al-Nassr kan matno ek Jing Sharem hakmat ke Al-Hilal watla kan job ru ya ke Damak kan kurtang prapusan pon kumta kemut lada ke Al-Nassr kan mat ek Jing Sharem hakmat ke Al-Hilal kadang don Jing Sir ya ke Al-Hilal yo lesek Al-Hilal kan job baru laisin yelekai badangsa. Kum taru ladak Al-Hilal kan laban penlim yak Al-Nassr kan laban penlim yak Al-Fayha kan laban penlim yak Niyom Esi hak digilasin yelekai. Kum ta ka trofi ke Saudi Pro League menta ka Yom kan lej syak Al-Hilal. Kum ta deina kane ka daw baka jilekai kami juga kat arterik hapdeng ke Al-Nassr persyae ke Al-Hilal kadai ka rai ka bakut yak Al-Nassr. Lah tokan laan eman penlimik Al-Hilal pandon jikermen man kur trofi hendrel dak Al-Nassr kan matno ke Jing Sharem hakan kamit persya ek Al-Hilal kumta ke jingkermen jong ke Al-Nassr kan saduno namal dak Al-Hilal kan jobber lesen yelekai ke trofi kemut en kurbej ke Al-Hilal kum taru long kat balong jakat baja dari Al-Nassr kan kampan job dan ban penlimik Al-Hilal hakamit kat arteri Bad deiru nakane kedaw baga jinglekai hapteng ke Al-Nassr persyae ke Al-Hilal kan sedai ke banse kai ke banse tinadbha nama ke jinge keni ban kur trofi haka Saudi Pro League menta ke Yom kabadai ke rai ke bakut hakane kamit kum taru hadu menta laban ong lupa baga Al-Nassr kladone ke jingkermen ndre ke jingkermen nakam ta ke Al-Nassr kan dei setat enta ke laban penlim ya ke Al-Hilal Tetungen sepej hagamit kat arterik manoban job manoban lim hapdeng jungnik art legitim kiba kleinbor haga Saudi Pro League kublai shibun.